Ahena mamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ni kha ni vulavula hi Mr Post na Mambawulele. Alright, siku na short leyi nga fika yi postiwa hi Manyangatsi ka his page yo hi kota ku va hi kha hi komba ku ta kha ku humelela ka interview. So Mambawulele laha yi nga fika swi ti komba ku interview ya kona ta katiwa ngopfu because yi bife Mr Post. Laha yi nga fika yi hlamula na timhaka ta madlokonya yi ku hayi loko ku ri Mr Post i risi ya madlokonya swa ku madlokonya lonkulunkulu va kona a ku ri yena. Lama Mambawulele nga tlhela yi kombisa ku hayi Mr Post yi tsutsumele ka dona endzhaku ka loko va ri hayi Mr Post a la n'wini a va ku hayi a nga ha fiti ku tirha le a Johannesburg laha ni continue ni nga se heta hi ku bifa tlhela hi bifa hi hlamusela na mhaka leyi ya le studio. Mi ri nghoya Mr Post a yi tolovele ku va yi tirhisa madibekara lamakulu swi hi ndlela yin'wana a yi tolovele madibekara lama le mitlangwini lamiya hala yi nge chayi kahle yi nge chayi kahle. Hi ku hetelela continue Mambawulele hi ku a yi nga tolovelanga swibekara leswi swintsanana swa le ti-studio a yi nge chayi kahle. Then endzhaku ka sweswo hi fika hi vona Mr Post a fika poster the same day tanihi leswi mi swi vonaka ka siku ra namuntlha ra ti-25 April a fika a tsala ku na leti to gula meno ta ni vukula. Hi loko Mbawuza a xanisa Mr Post ka vamatiko leswaku a dlawa n'wina mhani a yi nga chayi kahle hi vanhu lava va ni sukelo ya yona kahlekahle yi nge chayi kahle because Mr Post then sweswi ni nga vona ni ngo tshama la ya bifa Mambawulele swi chavisa hi December no ni nga tivi if Manyangatsi na yena ni ta va involved already hi ku na yena nga kumeka nusiwini ka beef. Loko ra mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.